Hello tfal, nispera li tinsabu tajbin. Illum huwa Ħadd il-Palm. Bħalissa qed ikollna nibqgħu id-dar. Imma soltu f'Ħadd il-Palm konna nimxu bil-palm u l-frijej taż-żebbuġ f'idejna lejn il-Knisja. Tafu għalfejn issir din il-proċessjoni bil-palm u ż-żebbuġ? Tafu għaliex nagħmluha kull sena f'dan l-istess żmien? Ejjew naraw ftit il-kelma ta' Alla x'ser tgħidilna llum dwar dan. Illum ir-rakont li ser nisimgħu huwa meħud mill-Vanġelu skont San Mattew. The story of Easter, the triumphal entry. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! At this time, the Jewish people were celebrating a festival called Passover that had been celebrated since the time of Moses, when God brought his people out of Egypt. So Jesus was going to Jerusalem to celebrate. Jesus and his disciples stopped in a town. You coming? And Jesus told two of his disciples to go on ahead of them. Okay. He told them to go into a village and that they would see a young donkey that no one had ever ridden. Rock! He told them to untie it and bring it to him. If anyone asks, "What are you doing?" he told them to just say, "The Lord needs it and will return it soon." Okay, go ahead. So the disciples did what Jesus said and brought him the donkey. A long time ago, before Jesus was even born, God had said that the Savior, the King of Israel, would come to Israel in this way, and now Jesus was doing just as God had said. The news that Jesus was coming to Jerusalem swept through the city. Many heard about all the amazing things he had done, so they cut palm branches and ran to see him. The Pharisees and religious rulers realized that there was nothing they could do, for everyone was going to see Jesus. Jesus rode into the city of Jerusalem, and the crowd spread their coats on the road ahead of him. His followers began to shout and sing as they walked along, praising God for all the wonderful miracles they had seen. The Pharisees were upset, Hey, Jesus! and they told Jesus to stop the people from saying things like that. But Jesus said, if they keep quiet, the stones along the road would burst into cheers. So the people kept on singing, "Blessings on the King who comes in the name of the Lord. Praise God in highest heaven." The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered, asking, "Who is this?" And the crowds replied, "It's Jesus." And Jesus rode the donkey through the street of Jerusalem to the temple in a triumphal entry, just as God said he would many years before. Fil-festa tal-lum, qed naraw il-Ġesu dieħel Ġerusalemm fuq felu. Felu huwa ħmar żgħir. Ġerusalemm kienet dik il-belt l-aktar importanti fil-pajjiż ta' Iżrael. Dakinhar inserta kien hemm ħafna nies f'Ġerusalemm għax il-Lud kienu jiċċelebraw festa importanti ħafna ta' meta l-poplu Ludi ħareġ mill-Eġittu. In-nies ferħu ħafna meta raw il-Ġesu ġej fuq ħmara. Tant ferħu li firxu drappijiet fl-art biex Ġesu jgħaddi minn fuqhom bil-ħmara. Bdew ixejru l-palm u jkantaw Osanna lil bin David. Soltu, ir-rejiet kienu jingħataw merħba bħal dik, mela lil Ġesu kienu qed jilqgħuh bħala re. U għalhekk li aħna kull sena nagħmlu din l-istess mixja bil-frijej tal-palm u taż-żebbuġ biex infakru id-daħla ta' Ġesu Ġerusalemm. Ġesu biex daħal Ġerusalemm kellu bżonn il-felu. Ġesu bagħat lil żewġ dixxiepli minn tiegħu biex imorru jġibu dan il-felu u ordnaw huma bdew u marru. Illum Ġesu
ukoll għandu bżonn l-għajnuna tiegħi u tiegħek biex ikun jista' jasal fil-qalb tan-nies l-oħra. Għalhekk, tajjeb li nużaw dan iż-żmien li fih aħna ninsabu magħluqin id-dar biex bħad disċipli ngħinu lil Ġesu billi ngħinu lill-oħrajn. Nistgħu ngħinu lill-ġenituri tagħna fix-xogħol tad-dar, inċemplu lin-nanniet li jinsabu weħidhom id-dar, nitkellmu mal-ħbieb tagħna permezz ta' xi video wkoll, u b'hekk inkunu qed inwasslu l-imħabba ta' Ġesu għand l-oħrajn. Imma mhux kulħadd ħa gost bil-wasla ta' Ġesu. Kien hemm dawk li jissejħu Fariżej li kienu nies importanti ħafna dak iż-żmien, imma li meta raw lil Ġesu dieħel fil-belt u lin-nies jifirħu bih, tgħidx kemm irrabjaw u bdew jgħiru għalih, xtaqgħu jeħilsu minnu. Dawn il-Fariżej bdew iduru man-nies u jgħidulhom biex ma jimxux wara Ġesu, għax Ġesu mhux veru re. Tant irnexxielhom li wara ftit ġranet l-istess nies li xejru l-palm bdew jgħidu quddiem Pilatu biex isallab lil Ġesu. Ġesu spiċċa ġie kkundannat għall-mewt u msallab fuq salib. Imma Ġesu miet fuq is-salib biex jurina kemm iħobbna biex isalvana. Tfal, aħna wkoll nistgħu nkunu bħal dawk il-Fariżej li ma jifirħux b'Ġesu. Kull meta nkunu egoisti u naħsbu biss fina nfusna, nkunu qed nagħmlu eżatt bħal Fariżej għax ma nkunux qed ngħixu l-imħabba vera. Illum qed nibdew dik li tissejjaħ il-ġimgħa mqazza. Illum qed infakru l-wasla ta' Ġesu f'Ġerusalemm u 5 ijiem oħra ser infakru l-ġrajja ta' meta Ġesu miet fuq is-salib, difnuh u mbagħad wara 3 ijiem reġa' qam. Għalhekk dawn huma ġranet importanti ħafna. Jeħtieġ li nippreparaw ruħna bl-aħjar mod għal dawn il-festi hekk importanti. X'nistgħu nagħmlu biex tassew inkunu ippreparati? L-ewwel nett, tajjeb li npoġġu xi statwa jew santa ta' Ġesu fuq is-salib biex tfakkarna kemm Ġesu bagħat għalina għax iħobbna. It-tieni, tajjeb li ngħidu lill-ġenituri tagħna biex kuljum insibu ftit ħin ħalli nitolbu flimkien. Nistgħu nitolbu r-riżarju jew il-vija sagra jew anke talb ieħor żgħir bħalma hi t-talba tal-missierna. It-tielet, tajjeb li nagħmlu sagrifiċċju biex nifhmu x'ifisser li tbagħti. Pereżempju, nagħżel li ma nikolx ħelu matul din il-ġimgħa. Imbagħad, il-flus li nġemma mis-sagrifiċċju nista' ngħid il-mama jew il-papa tiegħi biex nagħtuhom lil min veru għandu bżonn, bħal pereżempju lill-foqra. Ir-raba', tajjeb li nieħu f'idejja Bibbja għat-tfal u minnha naqra rakkont ta' Ġesu waqt il-Passjoni biex hekk nifhem aħjar il-ġrajja li ser niċċelebraw f'dawn il-ġranet ta' meta Ġesu miet u reġa' qam mill-mewt. Issa tfal, wasalna fl-aħħar, ejjew ninġabru u flimkien nitolbu din it-talba ma' xulxin. Jien se ngħid dawn il-kliem u intom itolbu miegħi mid-dar tagħkom. Ġesu, illum qed infakru l-ġrajja meta int dħalt Ġerusalemm fuq felu ta' ħmara. Għenna biex inħobbu lill-oħrajn u nwaslulhom il-ferħ veru li huwa int. Tħallinix inkunu egoisti bħal dawk il-Fariżej li flok ferħu bik bdew jgħidu kontrik. Għamel li ma neġġildux maħutna u anqas ninkwetaw lill-ġenituri tagħna. Għenna biex nippreparaw qalbna ħalli niċċelebraw il-ġimgħa mqazza bl-isbaħ mod avolja qegħdin id-dar. Din hija ġimgħa fejn ser niftakru li int batejt ħafna għax tħobbna ħafna. Fl-aħħar nett Ġesu ħares lid-dinja kollha f'dan iż-żmien ikraħ ta' Mart. Ħalli jgħaddi malajr u nerġgħu niltaqgħu flimkien u bħal poplu ludi nifirħu inkantaw osanna lil bin David. Saħħa tfal, il-ħadd it-tajjeb.